Omukazi ofiire bamweta Sophia Nyanjura kurwo mu kyaro kya Mufumba. Emmanuel Nsubwa mukuru w'entebe ya kashatu abwakatojo nagira ngo embeera y'obwire eizire kuhinduka nkiyongera kureetera abatura bagira okutiina. Kandi amezi gamutwara bamwiha mu mezi rizoba uw'umurindi ifukokwe kandi bamwiha yafiire. Abana bari kushenye inkuni wa mu bwene dena batakabazayo bamwihayo konka chabireke naku bamwireyo yafiire. Nsubwa nanjasha aba government okubahereza karakita okubahwera kore mihanda hati etabame abo mutunga kugira ngo abero nka tractor emergency yo kugumera bera hihi because timurundi go kubanza ibire nka higomborora muko at least tuyambe kagureta muko ebere hehi kuko timurundi go kubanza injure iragwa ekasibye mihanda injure ekagwisamani kandi ekatwara abantu bari kuruga mu musiri bwabo bari gukora bumwe bagezaho kugira ngo balinde injura yaca kugira ngo bane kubagaruka mu makagabo baheza kushuma injura yabatwara. Abebembezi nimujya kushaba government okurondera aba batine buturo aho kutura ahubwo noreba buru enjura buri kugwa erikushenya amakandire kwita abantu so aba bantu government kubarija kuba improvinga nanga bakabegisa nanga shi bakaronda handi umwanya ogwo kufuruka kugira ngo tucunga amagara agabanya Uganda. Enguto nyingi omurukisoro na rubanda etaragambira zitabami ebyentambura bishanyarire omyanya etsari emwe nemwe gashakwa Kit atzarirwe abo TV West.